opasna borba. Možda budemo vidjeli večeras i prvi nokaut, s obzirom da su to već malo teži momci, što bi se reklo, i rukavice koliko god su malo veće nego inače u MMA borbama, opet su male i moguće da dođe do nekog teškog udarca, pa vidjet ćemo. Evo, meč je počeo, još jednom ću reći, plavi ugao, Nikola Dunović, crveni Sašo Klinc. Da, evo. Rekli bi početno ispitivanje snage. Da, naravno, da, sada pokušavaju nametnuti i sada dobar direkt Nikole Dunovića. Klinc pokušava da skrati distancu, da uđe tu sa svojim... Dunović ima prednost svakako dužih ruku i to se vidi, pokušava tim direkt udarcima da drži protivnika na distanciji. Da, drži ga jednostavno ovim direktima na distanciji, baca ove kikove koji su zaista ne izgledaju toliko jako, ali kada se nakupi 5-6 tih kikova, vjerujte da nije svejedno borcu na drugoj strani. Klinc pokušava tu, mijenja gardove, pokušava da skrati tu distancu, sada jedan lijevi kroše, sada otvara i evo ga, ono što smo pričali, da. Što ste i najavili da bi mogli prisustvovati jednom nokautu, upravo se tu desilo. Evo, ne baš da se hvalim, ali... Imate dobar predosjećaj. Imao sam dobar predosjećaj, zaista. Atraktivna pobjeda slovenačkog borca Sašo Klinc, koji je stigao iz kluba Kinetika iz Maribora u prvoj rundi. Nokautom je savladao Nikolu Dunovića iz kluba Car Dušan Silni iz Srbije. Da, zaista je bio težak udarac i vidjelo se da će ovo biti, on će pokušati ući tu da skrati distancu i uspio je to, prišao jako blizu, stavio Dunovića koji je do tada zaista kontrolisao ovaj meč na kavez i pogodio ga tim jednim overhandom koji je završio ovaj meč. I na sreću bez težih posljedica za Dunovića. Da, evo, kao što možemo vidjeti, izgleda da je okej, ali zaista dobar nokaut. Najbitnije je da nema povrede, a čini mi se da je Dunović dobro pretrpio ovaj nokaut. Sašo Klinc naravno prezadovoljan ovim što je uradio u ovoj finalnoj borbi. Kao što si rekao, Dunović je dugo ga držao na distanci sa i preciznim direktima. Evo, par klišeja i na kraju je Klinc ostvario nokaut. Da, zaista je ovo odličan ulaz bio i jednostavno čekao je taj svoj trenutak i dočekao, bio je strpljiv, primao je tih par direkata u glavu, bilo je to malo i teško preći tu distancu, ali kada je došao, iskoristio tu priliku i pokazao zaista zavidan nivo